što je pculka? Kad pričamo o mješavnama životinja. Pardon, kengur se općio sa zecom. I Marko. Pa vidi mi tamo što leži. Ali kakav je Marko? Kengur nekoga guzi, ne znam. Ono tamo lama skroz daleko. Marko. Drugčije malo. Evo lavera. Jo. A tu je više bilo nakon dijalnice kad piše nema Boga. A gledaj tamo, više sam smeđen. Gdje si kratije, ne? Aj što pobježe. Ima li što ovdje? Ono ima 70 godina, mora. A vidim. A šta je gore? Nešto spenje, Nimo kako se pravi, ne život. Ajde, poljušno da vidjeli. Dosta čutim to je oni kada... Da, afrička ljutica. Gledaj ovi gore ispod lampi što se... Grijalci. Nije lampa, grijalci. Nije, vi obi gordaran koređe, on stara. Ima li ga? Možete tamo neki problem. Ha? Ne vidim. Gdje one?
To je treba popuniti masema. Ima će za masema. Ajde, malo prođi. Nema nikoga, tu je njihova kuća, doživi. Tu oni spavaju, tu se popno gore postavaju da ne pokusu. Da im nije hladno, nikog spavaju. Luka! Luka! Ima li? Nema. Očigledno. Danas je nedjelja, jel? Da li se hrani uvijek? Andrija. Morski lalac se hrani upola 3. Oni kako je to morski lalac. To nije kralje što sam poraviti. I utri se hrane one male životinjice, lemuri oni. Mačke. Eno ga. Pa ja. Dobro, dobro. Pogledaj tamo kako spavaju, vidiš? A? Ajde, pogledaj. Vidite? Ajde, ajmo gore. Može. On najveće mjesto ima do sada. Da, vidi se tamo. A ima i... Što može skakati jebo sada. Ima i dve lavice. Vjerojatno je lava. Vanja, ti se prljavo. Ljetla. Kako ima ograda? Otkinuti je neko. To će ti. Jel voni? A nije, pještački tu kod kuću pušta. Ovo Ovo je je sad bio. Ovo je sad on bio. Jesno, no, šta mu pusti? Da ga izaziva, može. Znam, kaže, čuje se oko 20 km rika. Dobra slika. Juuu. Ujeb. Hajde, hajde. Šta ste se usrali više? Gledaj, struje se po onom zidovima. Malo Dino da govorim da tekne žice. Da tekne žice Dino. Krenuo već rukom. Treba vam 5 sekundi. Rekao je meni, hoće kao žica, rekao si ispod prsta. Probaj. To je sve što je danas uradio. Sad je to na tamo. 15 sati spava, ne? Nije ni sjesti u sanju. Gdje je ova vama, ne?
Ima zadnjih 10 minuta. Evo je nešto kinesko. Idemo sad vidjeti. Ništa, sad smo pred kraj. Mali ga dolu. Zasunjeno. Tam zrlju čudnini. Pa, životinje. Već vamo jebote. Fazan. Ma nigdje, Nema ga gore. Zrlju čudnini. Eno ti je gori. Vidiš? Ama samo čudnini, guarda. Eccoli qua, vieni, vieni, vieni. Lo vedi lì? Crna panda. Evo, posvojite životinje. Ima li? Ima li? Jedino uđi jer vidim. Nigdje ni na mafijeva, a majko sve. Plata, 20 kuna nije. A nije nema. Šta je ovo, šta je ovo? Ne vidiš špici, ja. Osvojiš i dobiješ. Dobiješ pandu, ali ti piše ime, vidiš. Sifa by Sprinted. Evo ovdje je nešto brzo, evo. Ovo je brzi internet. B-net. Jadu na drveta, ondje vidiš čuška. Sekundu životinja neka. Vrha. Eno ga. Šta? A u krug trči, je. Drž sekund, da. Uspjeri ga, sam to. Ovo glasalo pravo za vas. Da tiči. I staklo tamo. Joj, kako nas gleda. Ma gleda s fazonu, sve će vas pojest materijalno. Što ova drži? Da, Sefa vam ti držiš. No, a vidiš kako gleda. Naroda. Koja je životinja? Da, to narod. Ružno pače.
Što je sve nestalo? Aha. Kako doći ono? Pozira. Kako je mačka? Vidi duše koliko. Isto ona iz Dragomova zraka. Aj, koliko je. Ti mora sad breći gore. Divlja mačka. Je tako, Katja? Gdje nestalo? To je divlja mačka. Kad okreneš odmah? To je divlja mačka. Jesi čula? Ajde, idemo. To je divlja mačka. No, šta je to? To je divlja mačka. Divlja mačka. Znaš šta je to divlja mačka? Prejako internet im sponzorirao onu pandu. Ne pandu, nego ovo leoparda, šta se zove? Kako se zove? Geparda. Internet im sponzorirao. Evo ga Harry Potter. Evo te gore bijeli se. Sad sam još